Kubor Kabatisi TV. Lawan Rashapi dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ke Three Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ke Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ke kali Datsun ready go bertemai, kabas kem bat bidor. Ke dorbar telang jong ke yeng dorbar ke Khasi Hills Autonomous District Council haka arpuhnyo terik urisau arajar arpo kala shim ye ke rai ban kentu ye ke sorkar jelna bahkan pentrai kamno mardor ye ke rules jong ke Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar khatnriu khnang ban yada ye ki ba nong song snong ke jelna bat ban telakam ye ke jingwan tu kerthep jong ki bar jelna bat ki menderi shaka jella Meghalaya. Yakni ke resolution lawan da Chief Executive Member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan ha ka bak yeng dorbar thau ain jong ke District Council kala kunturu ye ke sorkar jela bakan penstat no negabenta ban sna ye ke facilitation center hakijaka bala penbena ban tai ye ki kherdap talasi mender ne ki entry ban exit point. Hakajuk kepor ke District Council ke lekentu ya ulat ke jela ba un ai jing menjur no kham kloy da ke bason muhor ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill 2020 hadin balawanra ya ke jing pen bai thamai khnang ban pen klan shu ya ke ni ka an ban yada ya ki nong song snong jong ke jela Meghalaya. Mr. Chairman, sir, I beg to move. Whereas the Meghalaya Legislative Assembly has passed the Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 and the same received the assent of the Honorable Governor of Meghalaya on 26 September 2016 and published in the Gazette of Meghalaya Extraordinary on 27 September 2016. And whereas in exercise of the powers conferred by subsection 1 of subsection 20 of the Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016, Meghalaya Act number 6 of 2016, the Governor of Meghalaya is pleased to make and notify the Meghalaya Resident Safety and Security Rule 2017. And whereas the Khasi Hills Autonomous District Council are of the opinion that implementation of the above Act and rules will ensure safety and security to the citizens of the state and also regulate the influx of immigrants into the state of Meghalaya. Therefore, in view of the above, this House urges the government of Meghalaya to fully implement the Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 and the Meghalaya Resident Safety and Security Rules 2017 at the earliest, and also to speed up the construction of facilitation center at notified entry and exit point. The resolution is now before the House. CM, please initiate discussion. Mr. Chairman, sir, balay na kaliang kacungi ke isi na kaliang kacunga LCM ngan rae kini ke resolution ke banga kermen ba baro ki khot jong kani ke yen kin priang ka kumba pitip ba ki pat ba nong sok snong kicungi Kidon hapadeng kacing lenga kacing pisah. Kidon kacing ki palo jong kacing mut jing perkat. Haki di kisnam baki benai ki baladep. Bat wat haduk kini ki tayo ki pamentaru. Bagadon kacing shows ear. Haka imlang kasalang. Jongi ki pat ba nong snong ki balong ki try muluk. Namar ka jingjelay palat jong ki bril ki banaba ki bawan ban buhay snong hakani kari ka jongi tinata kadaw kum ki nong mi kmat ki ba upai ba ulajir
misngau bakadai ka jingkit klik ka jungi banwan ra kani ka yeng dorba ya kani ka resolution ban kentu ya ka sarkar jelah ka jungi bahkan penteri kamno ya kani ka ak bad ikibul kiba gubernur uladep ay ka asen ka araja khatnyo balamba jom kani ka ak kalapli ya kalat kalenti ya ka sarkar Meghalaya ya ka sarkar jelah bahkan shna ya kini ki exit entry point haki border area kicungi kibalong ke Jakarin ke Jakami jom kibre ki banaba sina takadaw nga snoban kerpat lang ya baro ban kersyani kani resolution hakaba ngin kentu ya ke state government bahkan penkloino ban snai kini ke center kenang bahkan long ka jingsyong singai kelang bahkan don biang ka suk ka sain kenang ba kum gajat penriu ke barit pai nginum sya telep haki wepat ki briu ki panabar ki balong ki hepai takadaw nga bu ya kani akhmat cum barok hangat ba kin kursyan ya kani ka resolution kublai Mr. Semensa ni aku beker pang ya usian pada kasi komiti berawai ibara sutu ika jingdon kam bolon ra ya kani ka resolution ke balong ke badan kam ya kat kom ka jingdawa jung kapor but ngais kam bana galang di kom ji kot buka yin ni asu kuman sikat dia but koi ke bana suwa bana jumbo di isi galong bahadin bang apa si resolution impression ban put some pressure la galong hakanu kanu kadu kenang bagi resolution jung ikin anong ditrika te berapa juga por ngasu aji mut langit es tu komiti banalor kami ka at rules kepada state government rasna yimdei ban klet ya ka bor kepada state civil kala ai hanji ban pentrikam ya ka kumkini kijai rules namara ka sutu jonga ho ngambong ya exit entry point Rega sutu, akaji sutu cuma kalau gue tak kira room ngapo Meghalaya ka jadi kin hapsong kin hapsa hagi jaga jadi tribal area jadi. But ladang regulate na ida village admission bill kabang laitan berjata. Kamu kabel way na ka instrument kabang nang lihat sini apa ba nginia trelang kita pun jadi ak di state. Rentat lagi alas juga council. Lihat kan penlong la se ka khanong more effective hag do benta dengan su ai jumut kita hendak ya ka executive committee bagi ndai ban ketu ya ka bol ka bagi don halade ka bagi lapan penderitaan itu kom gini dijaj di penderitaan lenga baga bilik admission bill kalau bahkan kan kedu namang susu ka civil ka dehi dan safeguard ya ka interest ya ka identity ka jomi te ngam su bon ha ka su kertang executive committee ba wanda ai ka resolution na kalian juga ngai ka kesan papura jadi bakal resolution. Mr. Chairman sir, ngarung ngayen dan simenta kami ke resolution melawan da siam badon buram ba TW kai. So telah deng ke bakong same badon kame marhang ni ala da feedback hi ke perteng jong kane ka Act kalong Meghalaya Resident Safety and Security Act. Matrai hamne kandon bun ki benta ki baniada. Ndai tangka ka kajingwan tuj terhep ki jai penriu. Reteng teng ki don ki jai penriu habam akidon ki brio. Habam biang ka ai. Kila bendai ki riu snil. Ki brio ke bon kui ke jingtemu. Tenganga ki ne kan tek lah kam kumia kita. Marangangit ni kila bon ki kendon bagi bawan hamne ki hapan sisa
kiwan lai, kiwan leyu, kiwan tri, wan kata yu, kiwan kei peteng ne, wan leyu kata kelasai. Dengan semua kedai kebakongsan, nomor bateng-teng, bila ia kini kipenai, kisnem beladap, bagi don kisnong kitau jangi, layok kan kinong kei drugs, layok kan kinong kei ya kimar, ya siap kimar penbetai. Dengan semua kedai kebadon kami, bangin don kami kene, bangin don nak kene kaan. Bangte lah kam makum kita kicai beriu numlah pembentuk celajung. Ipek pun ketiga tanya persulong jungi. Kajing pun inong kai ya kini kejingdi pun buat pun kita sebelah sekai. Denganget ini merupakan celajungi company kami kini kicai jingdi pun buat kiwan nabah. Dengan semua kenekaan kan tak lah kam nomor banganget itu kikendon kidon bun kikiai bakini kiberiu kibawan nabah. Kinahap ya tu. Kata kiwan naik, kiwan leyu, kiwan tri, kiwan ketayu, kiwan pulih, kiwan putih, mengilang dan lakam. Jangan semua kalau dia kepor kepompiang lah, kumkayeng, penginian lang, panpet berkenekaan. Jadi ngaruh na yang ini pantersan ni ke resolution, lorang isi, lembak siam, panpet bekerja dari penundan, kanono kecima, kecing siet, nak kiwi bekerja penriu, kibuan ini kecing temu kibasnir. Tak dihitam saja masa bersyukur. Mr. Chairman, sir, bagi perlok. Baru jangka ni kejing dengan belia UCM Palawan Rai kini ke resolution, official resolution. Hari juga por milayo naki Arnold ki rangba nak kaliang yatai kepala ya empau ya kejing songkumen ban kersian ngaruh hamninga yang hibat kerja ni kan eka resolution. Ngasku awan penkenal pendiat penrecall dari keluar yang Dr. Mukul Sengman. Agak senang ajar kear di Banglong Chief Minister itu keluar kami nak tu. Kebangi yamut berwanra ya ke ILP. Kedai ke inner line permit Tehnrai hadiah bala kiseng balang borok kelai menjurlut. Borok kiseng balang kelai menjurlut. Bangi dai berwanra ya ke ILP kerkum bakwa ke surkar. Wadang long Minister Dr. Mukul semua. Telai apa yang takarai syak ke surkar. Bah, naya grand issue. Wajah grand issue. Ngim kuat ai lain nak ILP. Ngas kuat pengkemal yang ni. Dia. Tenrai kesurkan kelawan rapat dah ni MRSS. Meghalaya Residential Safety and Security Bill berkala-kala long act. Takapiang tenrai ngidai kata kawai ke bangi dai banyak mau. Bahkan ni kedai in lieu of hak zakat jong ke ILP lawan rakyat kini. Haduk mentah kadang don kasur ke baklan berkejing dawa manlah kasni manlah kapor ngiku ILP tendai mentangi hami nilayo dekan ni KMRSS ya ke bak sarkar kala penterikam bangi mentah ngia pas dekan ni resolution nak mentah banwara ikan ni mentah kaba usia mula move akan ni ke resolution tentang sini ba lakum ke facilitation center kaba kanyarap kawidai berkeni kecing penterikam ya kan ni ke ai kawai ke bangasyu ai jimut kalong ke observation juga kalong ba kanikaan hati sisya kelalong an andai kan sami syabar kan ong ba ke council hasil otomatis council kala wanra ya kan resolution tentang sengi ban kerjaan ya ketu bentar juga facilitation center
Ngasumut ban ajumut ba kani ka center facilitation center kan yarap yaitu ibentai ba om sampai itu ke section agar which wafra section 17 the state government may establish facilitation centers at such places and at such locations, particularly at the entry into and exit from. Kenapa itu penting? Entry into and exit from. Ni setelah kita gondon kita ke center to facilitate yakinongwan hari juga por banyarap perlu bakin mino nyerap perluan bat banyarap perlu gimi te ni kum council ngintik note yang kita kementah ba kani ke center kanum long ke center nga ai jimut kum ni belai kecing tmui galong bat kum ba ya kerja lang gimi perlu nyiru nak kali ayi yang berkawin ya kerja ngaruh keju hendrengi ai gini observation bapak yo you facilitate tanya ke entry hendreng mdon si one facilitate ke exit kesekar rempet bah gini kita namar ke sur jong babuan balang ngomong ya fi mesti semersa badi dekat jong kayi yang murah ke sur jong babuan balang ni kita on kani galong incomplete ni kwa abet ILP dalam kumno kelawan sya kani maybe ka kelak ulong kelinti ban poi sya ILP hadir namti dalam kita ya ini facilitation center makin buk ke sokar geleng-geleng natrai nginpet bakin long very effective bakin long ke center habangi pajak government natrai with some observations it will help with some observations na council namar kanum long bak sokar ko isni kanu sokar ko isni kanong ka council jong piru kala aji munjur dan dai nga aji mut jing munjur with some observations bak observation jungi galong pet bak ini facilitation center can long effective but at least they will pet ha kini ski buon ke kalau dai berkini ke covid kini ke corona raju ya keren buon ke brio ba buon ki jaka bak gigiet layo slow kila dan penban hak jaka ke bak security hi kalong ke pembiang bat ki ai ni jintip bagi don sibuk ki corruption tengah so kita ki observations nak lihat juga kita ngabuak kenang bakacing temu kan ya bank dah kini gentin nga kerjaan ni kan surcun Bless you. Center te ka jing kapat dongaru nak liang kumunong mikmat dari nakatu kathan balada fi ra ya katu ka facilitation center shaumling kadang pun bagi loopholes bagi na lum nongrim kaban mi shaum dan nongpo kum sate arpomer ba na ban mi sha pathar khama kum kita ki loopholes kam don telada ka don kani ka facilitation center shapo dan jam berni hat kata ka jingking kan long sisa kaban yarap bante lakam yakini ki bawan room shapo ka jilla jami kani ka shu penpau khmat kayim barok koi ba ku local MDC itu kani kade ka jing kerpat ba lada ku bo ba bu hatu hajan jingkin kenang ba dabu sha umling kamut kamdan jingmut kadan ka loopholes kaban laban room napo yo gitu ki jaka kum na bola penpau kalum nongrim bat alfumet dan sai sing penpau ya ka jing kublai ya UCM badan buram bah lawan raya kini ke resolution but shen hi tharai kat kum ka jing tip dunga kini ke basna sepo omling kila dan ka jing thumu na kaleng sarkar ba kinu lawan raya kini ka facilitation center kublai sibon chairman Kublai. Sebang saudara ayeng ani ban cimata ni ka Christian mara di SDM jadi jora ni ka Christian sya ni ya Christian kembang nomor ba kanika Meghalaya Residential Security Act 2016 la
Ada por ba ICM lom Emily mo. Dia sini kira ba argut kantam ni senior member. Logi assembly ke kersan ni ngaru kersan ni ka resolution balong gaji ada kantam ni ka jingwan buhay serong ki banabar itu jelang. Te kan bakal pengakarpat ICM ba ka council la kamu ba ba pensyang ba doai bani ka kanun sle ka board ki kiam ka council mo ka council di banru kadang garun kalau jip kan ini ka di tang lo ji ba jam session tu besi boleh Termasuk cuman nagaliang ngajongaru masngo banai publish kadai yai CM dan Buro Bujungi i balawan ra ya kene ka resolution ya ka pentri kamno ya kene ka MRSSA apo ka jala gajungi ngaru nagaliang ngajonga nga kasanjur ya kene ka resolution rengkat ki kato gane ki ajing mut nagaliang ngajongaru kumbalawang iwe sahab i veteran ni jungi yo bangi facilitate ki tang habarung ndengi klet ka bami andre ga ka ba lakren i local MDC na po jirang kalau ga sisa bangi i kumbangi pau menta kubor ba fair bagata ka facilitation center lan ka entry exit point ka bakibu ka di homling lada bu homling dalam haban bu anong po rubiang kata ka di jadi i ka ba niyi namar kumbala ong ba ladang ibu homling na arkumer kadon gelenti benle sadut sajirang na aborni ha kadon gelenti ka bami sanong po ka bala ban poi sadut sa mau hati sa brokhat tengi i ba katu ka entry exit point ka bakibu homling kan nom wanra ya ka jinyada ha ka jingrung ka jingmi jong gibru ka banaba mat ka i ka bala ong dari MDC na po jirang kalong ladal long bagani ke solution ka bangin tha saka state government ban penbor ya ka bangin aji murro saka state government baya ka entry exit point na ka banta gani kinne sa kita gijaka ki badak hanglat sisa lane ka bada aji hun sisa ki paiba ya ka jingrung ka jingmi jong kita kibru ki bana sabah kenang ba kata ka di pentrikam ki jingi gane ka ak kan long ka basiso naga banta ka songsu ka songsai naga banta ka khai ka pateng naga banta ka katre ka kata hapo ka jala ka jungi lom kumtangi i be ka tu ka entry exit point kan nomon ajing hun yagi patba lane bat kalaru bandan sibun ba ki like kilet ki bagi bru na sabar ki la bandung banmi te ladang ila banbu hangte aborni hat kumalak kedau i sisa ba om bangila ban facilitate tang barung rewat hagbami ngila banle kata bat kata hi kan wanra ka jinghun ka bak hambahai di pajba ban nagaliang ka jonga longa ajingmut ya gani ibangin ra gani solution rengkat ru bat kini gijing ajingmut ya ki jaka banbu ya ki entry bat exit point rasisin ngai kublei SC committee rengkat bat CM dan Buro Bujungi ba kani gijing semu jong ka council ka jungi kan urlong daga bangin penbor ya state government bakan pentreno ya kani ka ak jela ka jungi kublei sibun na syukur pat i CM dan syuai assurance salur kitu gijing ajimut Mr. Chairman sir ni kong nakalian ka jonga su penpau jing kemen ya ki member baru ki bala simenta ban kersan ni kani ka resolution bat aga juk kapur ban ai jingmut kai ka ba nang kampan maha susu ya ka tinagaliang ka jonga ngasuban priangi ka tu ka jing ai jingmut ba lakum no ki entry exit point ki de ban dei be aboda tingin sa atsyu agar solution ban penbuar sarkar ba ki entry exit point ki de ban dei be hadu na boda nakaliang i CM te agabedi ni ka resolution kayeng kapediang nga penbena baka yang kala borok kawai hi kapediang bat kala menjur ia kanika resolution mentangin poi bat syakawai pan kata gadai abedi official resolution to be moved by Shri T.W. Khan CM Khasi Hills Autonomous District Council. CM please move the resolution.
Mr. Chairman, sir, I beg to move, whereas the Meghalaya Legislative Assembly on 19/3/2020 passed the Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill 2020, and the same is pending for assent before the Honorable Governor of Meghalaya. And whereas the Khasi Hill Autonomous District Council are of the opinion that implementation of the above amendment bill will ensure safety and security to the citizens of the state and also regulate the influx of immigrants into the state of Meghalaya. Therefore, in view of the above, this House urges the Honorable Governor of Meghalaya to give his assent to the Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill 2020 at the earliest. The resolution is now before the House. CM, please initiate discussion. Mr. Chairman, sir, kani resolution ka baar kalong ban kentu ya u gubernur jong ka Meghalaya ke chungi ban aino ya ka jing menjur ya ka amendment bill ajar arho ka balawan ra halwar kani ka Meghalaya Resident Safety and Security Act te kani ka amendment kala kham nang penbha susu kala nang kham penjana susu bat nganget ngatarai kan kham biang susu ban ya ketuka original bill ka balapas araja ka Rio tinamar bagani kadang sakut sa bat gubernur tinggal sengoba ketulang yaki khot jong kani ka yeng ban pas kani ka resolution kanang ba in ketu yo gubernur ba penkloy ya kani kanang ba kani ka katung ka bala amendment la ban petrikam apo ka state ka jong ini semua sibuk ni ka ST committee bakawan ra ya kani ka resolution na gon taban ong yo gubernur bong nasen no jadi kani ka amendment bill arjar auto kebalong sisa kemudian kami anak kemudian tajungi hamta mak kebukum kani ka situation kemudian syukwa ban mau Mr. Chairman sir balingan ong mo nganangut bala de basen nomor ba dagila jika article 200 kasyaiba balada gubernur umnong convenience gasila da umnong hab umnong satisfy ya ganu ka bill uhaban pa with a message again to the government but for reconsideration of house but hakasin ke baat ada ki accept ya ka amendment ka propose do governor haba ki pa biang there is nowhere hab ban asem dengan long confuse itai tau dengan iba tengten kamda dia tangkap jingbom simkha jong governor nase ka sarkar kamdon ni ka political will namara ka sarkar ka don ni ka political will khamtam bala authorize ye ki lan power ki katum ki provision to constitution na thai ge mos ba governor hapanasa so tangaro pa president maka sya ka proviso ban pa president ban react sembian ban feel the opinions of the president ringati pakan empoi su syata awai ru ka article span reply la ka syai bo governor ul haban act kat kum ka advise in the council of ministers dengan tip ini ko akan dia saya bekas sarkar ru kalau ada ikut borba day ban act kat kum ki provision of constitution namar ngam thai governor un lese ka rika kalau dia ulese po un beromong satisfy ban send some amendment propose amendment akan message dan rei lada ka sarkar ka doni political ada ban ya keren hapo ka house ya ki message ya ki inconvenience ki bomong satisfy jong governor hapo ka house hakani ka ban sawa
bar hadin nang ta ban pha biang bar bo gubernur un hab ban asan ramasan tu hab ban pha so president ko kunta ko baiso teringat bagan ko isata to misa chama sa jibut nga kalong ban galing council tu khandiat nga thai ha por bagi pha so gubernur nga thong ka jistam jo ga isi se ban mo ambong bar daga ba kan ru tong tang ban refer khandiat bangi long confuse ko ka council tu ha ka debate by Article 160 or 200 are very, very shy. They want to keep pending in the office of governor. Claim ay kanu ka claim ya syakmat. Kabu yang ni haka bat ka penhiador yang ni lesa haka bubul di bentar. Dengan ko apakah isi hendak lesa ko mahini bentaru tangban refer kendiat kenapa gubernur sutu kendiat plan kadi gaji sisa ka panganaban. Take out lah kalau akan gunu ka kalau gunu berkomunikasi macam bangi tanjat di dengan ko aja. Rena lagi nga pendaw ji sukuman biang banyak nga gaji kersan ko pura haji libat nika harus betul. So Chairman Sir ngaru nga shimanta ni resolution kabawan ra do CM contoh nika council ini dengan baik balapha nado upunai balai the fishim Mr. Chairman Sir kalapan buat nyuk kapan tilada mangi ke council ni semua ni bangi semudan kam bakane ka men kan long anyo lane kan yo asen no governor bakane ka an kan long kebetulan ki penian ki ban pentri kam ke basmulung ngo kolom bahadin rabanai ru ka peni syai kedar ne kumulakren member bodon burom ba imat si kadon ka lack of political will lane seriousness mila banong Mr. Chairman sa nakaliang juga cela telada ki an ki belada pas no po assembly kin sakut adu nyu prapanai dengan tip kadon ka ba ka sorkar jela kam syukia kin let kita ki facilitation center ki entry ki exit point kadang don ki an ki program makin don ki look hole itu baki breu ki la balik chakot ki la balik chene ki la balik chatai kabale se kan penomi kini ki an ki bangonra banong ki bak klem dengan masuklah kalau kabna aduh pala idhan kam bau CM juga council unwan ra the resolution ban urge on the governor pana SN Mr. Chairman Sir kapani ba legislative assembly jumi kamshim kia ini jingma kijingap kaba api kerja kena jumi dengan semua kersan yang kena ka motion keblon ra dau CM but resolution keblon ra dau CM but kejo kopor but ban urge bahkan ni ndai ban pensilam show kemelong member dan buram no po mokhar tada don keno po governor 400 biang power the message biang support ka sarkar bakinna kamla kan cubu kumne nama nimna ban thau kita ki facilitation center nimna ban thau kita ki mo kijing perking baki we je pendre kinon rong kertap chene renda biang ya nama don mono balik support ka court la ban mai kejadian kena sontan kita Mr. Chairman Sir ngai kublai yo CM ba lai ba pada pinsi berkawai lai ba kejingdan kam kerke ban ong yu governor pan SN te Mr. Chairman Sir na tharai kani kandai bat ka na tharai sakawai le se CM don buram ila ban at ne ban nang ne syakmat umdai ban slam khan yaki bill kita la pas ki assembly ban chong hadu nyu kramna imat ladam le le nang ne po isi kala ban poi biang sawai ka dorpar pat ka ban mission te karpat ba wat ki amali hante ki de ban chimkia ba komuniki an ki ban ano asan jo ba na ba kinong an bala pentri kam te da kana ya karsan resolution on ra sia Mr. Chairman Sir kersan ni ka resolution lu ra CM leader of the house namar ngilaya lapteng baki don ki bill ki jungi ki bangila pas nang ni na district council ru hakipor ki boleh lenyo governor barim ula batsa ba umay ka asen ki jungu hadu bala hab lay gendu hab ban lay gendu da ki isi
manong babak hibat ya kabil jungi hakunong rim ayu kila dondu kipor hakawa ya kibil jungi ke council hamtam katan kabil pemerintah kapa kitang ya keren hapo kaneka komiti kebedi klan bil u gubernur ulai ya ka message halor ng QR lai tali te ngi ka taru ila ya pej ha bat bekidon ki message jong gubernur hamtam gubernur bolalino tata ka tharoy kidon ki message kiba pha ndai kiba nganam kren ai ndai kibam ha bat ka message bat ka an ka bagi pha chu te hangi rumata sngi ia kira ni kan diminta nomor ba ubat pat ndai syu ia kai ke mangalong mentan ndai ubat ia ka amendment ke balik sinon na state government sinon hi isya kidon ki constitutional provision right now ngomla ban kedo ndai kidon ki belum very clear but he has got very limited option. Sisian betul point of the government. Baun ai lagi jom kibius. Udan dahak. Terhadap kalau limited. Kemudian kian kita syai dah, kita biang dah, dah sedang. Dan tekum kita harus kita angkat. Tekane kejing wanra jungi kene solution betul sengi. Kanyarap subun ba kani ke subjek ke bakta khamtam syaki jaka ki ba ki district council areas kinong gendong jungi isno ki thau jungi mar ki sor ki jaka sor ilong khndiat e termak ta na ngidon ko hok kinong balai ba district council kapan ora ada resolution kamju khamdan baka district council kan kersan ya ke sarkar ban pha shulan aino ikjim kem jong me ya ke tuka amendment ke bolong ora ada sarkar kamju khamdan ngatrai kani ngadlong ke ba lesi ke bertong hajingkan mau jong ni dawa sibun ni ai la jong ndai ba nyarap mentah ya kepada ibu ya ke aja sarkar ke bakal tahu amendment pelabara ke babat ulang ni nyarap mentah namar kan sambil ke jingkeli kumno filai penyerap ya ka amendment pelabara nak sarkar namar ke subjek pat ke khta ini berfak dengan setenat sibun yelong sijimot mentah sengi akini ki alai teligi resolution artily to be precise hakaba yang berkawai ni kersan baulat udengan penkoloino ban ai ketuka asan ke jungu halor ketuka amendment ke pelawan ra nak kalian bersoka ngasukwa ban ai ke observation kendian ngasukwa ban ai ke observation yui belum technical legal ngam simi iba ka amendment kecok sarkar ngam i ngala pej bah naman kane kala long kala katuka kala deka act MRSS kala deka act kalau dah film antara kan resolution ladi ben document ladi ben quote amend which portion of the act, which section of the act. Ngai ba kamdon kata. Hati saya kata belum you very clear which section of the act you are seeking amendment. Tendai longat belong subject terkalasai. Subject terkalasai dengan semua kita observation dana kinsai baru bagi council kekhasiat otomatis council kedua yang dikatakan we are not doing it blindly. We are not doing it blindly. Ni ai kan dia observation, but what about this? Ya kan dia komentar apa?
lapoi jo gubernur nama ke subjek kalau ke bakia berkata tam yang ini dengan semua ngai kubla ya bro kita kembali ke sana.